umugambi mubisha, umugambi wari ufitwe na red-tabara wo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi waje gupfubwa n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko bamwe mu barwanyi ba red-tabara bagera kuri 20 batawe muri yombi bafite umugambi ngo mubisha wo gutera igihugu cy'u Burundi cyangwa wo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana aba barwanyi bagera kuri 20 bose, bimwe mu bintu byagizwe ibanga mu buryo bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ubu bamaze kubafungira hari i Bujumbura muri gereza nkuru. Ubu niho bafungiye hari za Mimba. Amakuru dufite kugeza aka kanya nuko abo barwanyi ba red-tabara ariho bafungiye. Abandi barimo baravuga bati ni propaganda y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, arimo arafata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe akabata muri yombi akabitirira umutwe wa red-tabara. Ibyo byose nibyo tugiye gutotora. None se amakuru yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umwe mu bajenerali bakomeye cyane, Lieutenant General Sirasi, uyu nguyu umuyobozi mu biro bikuru bya perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abandi bayobozi bahuye bakaganira uburyo ngo bashobora kuba baganira n'umutwe wa red-tabara. Ibyo se byo warabimenye, ndaje mbitotore. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashaka gukora iyo bwabaga kugira ngo bamwe mu barwanyi ba red-tabara ngo bashaka gutaha batahuke. Ibyo byose ndaje mbitotore. Aba barwanyi se bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'igihugu cy'u Burundi bavuze yuko batari baje gutera igihugu cy'u Burundi, ahubwo bashakaga kwishyikiriza inzego z'umutekano, ariko bakaza kubata muri yombi mbere yuko bishyikiriza inzego z'umutekano. Ibi byose ndaje mbitotore. Wowe tera agatebe. Subscribe to this channel. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda. Narababwiye nimwe mwamaze gukora subscribe, muri abantu b'agaciro. Ikindi kandi mwe mudusugira ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane. Ibyo byose rero mu by'ukuri iyo mubikoze ni bimwe mu bintu biduhereza imbaraga zo gukomeza kugenda tubashakira amakuru agezweho mu bihugu bigiye bitandukanye. Dukomeje kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dukomeje kwibanda mu gihugu cy'u Rwanda, dukomeje kwibanda mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukudukunda, ni ukudukurikira kugira ngo ujye umenya ukuntu ibintu bihagaze, yaba ku butaka bwa Kongo, ndavuga ku mirongo y'urugamba, yaba bombori iziri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigezweho ariko mu by'ukuri mu makuru ya politike. Ndagarutse nanone ariko uyu munsi nk'ibisanzwe mwa Barundi mwe, amakuru ngiye kubagezaho n'ay'umutwe wa red-tabara. Ni bamwe mu barwanyi ba red-tabara bafashwe, ariko igihugu cy'u Burundi kibigira ibanga rikomeye. Bimwe mu bintu bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ishyaka riyoboye igihugu, ndavuga CNDD-FDD, bavuga yuko ari agakino ka Evariste Ndayishimiye, aho ari kugenda ata muri yombi bamwe mu bantu batavuga rumwe, akavuga yuko ari abo mu mutwe wa red-tabara. Ibi byose ndaje mbitotore. Uyu mutwe wa red-tabara hari icyo watangaje, ni nacyo ndibuze kugarukaho, muraza kumirwa. Ibi bintu navuga ni bimwe mu bintu bigoranye cyane kugira ngo mubyumve, ariko nababwiye yuko ahangaha dutotora akantu ku kandi kugira ngo namwe mwicare namwe mutekereze, musesengure. Ariko ndababwiza ukuri, akariho karavugwa, aya makuru aba afite suruse. Aba barwanyi batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ni bamwe mu barwanyi bari binjiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi baturutse ari za Kongo. Amakuru niko avuga, akanabyemeza yuko aba barwanyi baturutse mu gihugu cya Kongo. Ndagira ngo tugendane akantu ku kandi. Sinifuza yuko hari ahantu naza gusimbuka, cyangwa wowe ugasimbuka ntubashe kuhumva ukajyana amakuru atariyo. Ni nayo mpamvu bigusaba kuza kumva akantu ku kandi. Aba barwanyi ba red-tabara nyuma yuko batawe muri yombi bivugwa yuko bashaka guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, ni abarwanyi 20. Aba barwanyi amakuru avuga yuko bo bavuye mu gihugu cya Kongo bagiye kwishyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo mu by'ukuri babe basubizwa mu buzima busanzwe. Ibyo murabizi, ndaza kubigaruka hepfo. Ni inama yakozwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi na bamwe mu basirikare. Iyo nama yavugaga yuko igihugu cy'u Burundi gishaka yuko bamwe mu bashaka kugaruka cyangwa kwishyikiriza inzego z'umutekano bari muri red-tabara bagomba kubikora, bakagaruka bagahabwa inama bagasubizwa mu buzima busanzwe. Nicyo kintu iyo nama yari igamije.
bagombaga kuzanwa bagashyirwa ahantu hamwe bakabigisha indangagaciro z'igihugu, bakabigisha buri kimwe cyose, barangiza bagasubizwa mu buzima busanzwe. Iyo nama yarabaye ariko abantu benshi ntabwo babimenye, ariko nabyo ndabibabwiye. Ndaje mbabwire bamwe mu bantu bari bayirimo bakomeye cyane. Reka tugaruke kuri abo barwanyi ba red-tabara. Abo barwanyi ba red-tabara ngo bakigera ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo, gusa aba barwanyi bagiye bafatwa mu bihe bigiye bitandukanye ariko byegeranye, ndetse banafatirwa mu bice bigiye bitandukanye. Hari abafatiwe hariya za Ngozi, hari abafatiwe hariya za Rukoko, hari n'abafatiwe muri zone Gatumba. Abafatiwe muri zone Gatumba ndetse n'abafatiwe hariya za Rukoko ndetse n'abafatiwe Ngozi, abo bose bamaze gufungirwa ahangaha i Bujumbura muri gereza nkuru aho bita Impimba. Abantu barahazi iyo mavuze gutya, abantu barahumva. Aba barwanyi rero ba red-tabara bari baje guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, batawe muri yombi. Ariko andi makuru inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutasi mu gihugu cy'u Burundi zamenye nuko ngo aba barwanyi bo bari bishyikirije, bashakaga kwishyikiriza inzego z'umutekano, ariko inzego z'umutekano ziza kubafata aba barwanyi ba red-tabara batari bishyikiriza inzego. Ariko urundi ruhande rumwe wabyumva, niba aba barwanyi barinjiye batarwanye kubera ko amakuru avuga yuko batari bafite n'ibikoresho, ibi ngibi bishobora kuba ari ukuri yuko aba barwanyi ba red-tabara barashakaga kwishyikiriza inzego z'umutekano, ariko kubera ko inzego z'umutekano zabafashe mbere yuko bayishyikiriza inzego z'umutekano, bavuga yuko bari baje kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko si ikindi kibazo kimwe, aba barwanyi nimba bari baje kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuki batazanye ibitwaro, kuki batazanye intwaro, ahubwo bakaba bari barimo baridedembya baturuka iyo ngo za Kongo? Aba barwanyi bose rero bagiye bafatirwa mu bice bigiye bitandukanye, ubu bafungiye hehe? Impimba, hari i Bujumbura muri gereza nkuru. Inzego z'umutekano amakuru zahawe n'abo barwanyi bababwiraga yuko bagiye kwishyikiriza inzego z'umutekano, ariko kandi ibi binatandukanye cyane n'ibiri kuvugwa na zimwe mu nzego zitavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi. Abantu batavuga rumwe n'ishyaka rya CNDD-FDD bavuga yuko ari agakino ka Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo aho arimo arafata bamwe mu mbonerakure bagakina uyu mukino bakabata muri yombi. Ibyo ntibikomeje kuvugwa, ntibikomeje kuvugwa, ni ibiri kuvugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Aba barwanyi ba red-tabara bafashwe ku munsi wo kuwa kane, nubwo bitarimo biravugwa rumwe na bamwe mu bantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, na bamwe mu bantu batumva ibintu kimwe na CNDD-FDD, ishyaka riyoboye igihugu cy'u Burundi. Bo baravuga yuko ari umukino wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru hari kugeza amagingo aya nuko aba bantu bafashwe, baba ba red-tabara yaba imbonerakure, ariko ubu tuvugana bafungiwe hari Impimba, bafungiwe Impimba. Gusa umutwe wa red-tabara nawe ari icyo wabivuzeho. Umutwe wa red-tabara wabihakaniye kure, uvuga yuko n'abarwanyi babo bigeze bafatirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi ni nabyo abasesenguzi barimo barahuza n'ibi ngibi biri kuvugwa na bamwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bakavuga yuko ari bamwe mu mbonerakure bafashwe, ariko bakabitangaza mu rwego rwo kugira ngo berekane yuko umutwe wa red-tabara ari ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi ngo Perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo aranabikora mu rwego rwo kugira ngo yigarurire imitima y'abarundi, bazongere bamushyigikire kuri iyi manda yindi ashaka kongera gushyiramo kandidatire ye, kugira ngo arebe yuko yakongera kwiyamamaza ndetse akongera agatorwa akayobora igihugu cy'u Burundi. Ibi ngo ni bimwe mu bintu cyangwa ngo ni zimwe muri kata arimo arakoresha agaragaza yuko ahanganye n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa na red-tabara. Umutwe wa red-tabara wavuze yuko atari abarwanyi bawo, urumva yuko mu by'ukuri deje wamaze kubyihakana. Gusa andi makuru akavuga yuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi na bamwe mu bayobozi bakomeye hariya mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uwo bita Lieutenant General Silas Ntigurirwa, umuyobozi mu biro bya Perezida mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abandi bayobozi bakoze inama barebera hamwe ibijyanye n'ikibazo cya red-tabara. Muri iyi nama cyangwa amakuru aturukayo ngo nuko ngo baganiriye uburyo bashobora kuba bakwemerera bamwe mu barwanyi ba red-tabara, ni bamwe
ni bamwe wenda ntabwo ari bose, gusa bibaye byiza nk'uko babivuga bose babyumva kimwe cyangwa bakumva ibyo bagarutseho, ariko ni bimwe mu bintu bishobora kugorana urundi ruhande. Gusa amakuru avuga yuko bo ikintu bari bagamije ari ukugira ngo, cyangwa iyo nama bakoze yari igamije kugira ngo barebere hamwe niba byashoboka yuko bamwe mu barwanyi ba red-tabara bashaka kwishyikiriza inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi babikora. Abo ngabo babikora nibaze ngo bafungwe, nibaze ngo baryozwe ibyo bakoze ku butaka bw'u Burundi, ahubwo bakabashyira mu kigo kimwe, bakabigisha indangagaciro z'igihugu cy'u Burundi, bakabigisha gukunda igihugu ndetse no kugikorera, barangiza bagasubizwa mu buzima busanzwe. Iyo nama nicyo kintu yari igamije, ariko iyi nama amakuru avuga yuko imaze igihe ibaye. Imwe mu myanzuro yagombaga gushyirwa mu bikorwa bivuye kuri iyi nama ntabwo byigeze bikorwa. Bamwe mu bantu bakavuga bati perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatereye hagati mu ryinyo umwe mu mishinga yari afite myiza, arawirengagiza kandi mu by'ukuri iyo aramuka wenda abishyizemo imbaraga hari icyo byari gufasha igihugu cy'u Burundi mu bijyanye no kugabanya umutekano muke ukunda guterwa n'aba ba red-tabara. Igihugu cy'u Burundi cyagiye kikoma umutwe wa red-tabara, rimwe bakanashinja igihugu cy'u Rwanda ngo kuba gikorana n'umutwe wa red-tabara. Bimwe mu bintu igihugu cy'u Rwanda cyahakaniye kure, ariko kandi igihugu cy'u Burundi nacyo kirengagizaga ukuri bari bakuzi, bazi naho uwo mutwe wa red-tabara ukorera. Bari bazi aho umutwe wa red-tabara ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko nabibabwiye, aba bagiye bafatwa n'ubundi baturukaga hariya muri za Kongo, muri biya bice bya Kongo binjira mu gihugu cy'u Burundi. Iyi red-tabara niho iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero byose byagiye bikorwa ku butaka bw'u Burundi byagiye bituruka hariya muri Kongo, bikozwe n'aba ba red-tabara. Umutwe wa red-tabara waravuze uti iby'igihugu cy'u Burundi gitangaza byo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda barababeshya, ati barabashuka, nuko uyobya uburari. Urumva yuko ibintu bikomeje kubera mu gihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko ibintu biri kubera hariya imimba muri gereza muri kasho nkuru hariya mu murwa i Bujumbura ni bimwe mu bintu byagizwe ubwiru nyuma yuko tumenya ayo makuru. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuyatotore 5 kuri 5 kugira ngo abantu badukurikira mu gihugu cy'u Burundi bamenye ido nido uko ibintu bimeze. Reka rero mbabwire nimukomeze mugubwe neza, reka mbabwire nimukomeze mu by'ukuri muhirwa mu byo murimo. Narababwiye ni wowe wakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro, mwebwe mudusigira ibitekerezo, muri abantu b'agaciro. Ni nayo mpamvu natwe tugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho. Hagati aho reka nshimire buri umwe wese udukurikira uri hanze y'u Rwanda, uwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbabwire nimukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Subscribe to this channel.